ai tun tuma hian PDF a signature da lu dan PDF a kan thil chut to sa kan ti fel khlap to ming sign mai thei tur chutinga kan save to ada lu dan soi ho do ni ta hian SDO le JE kan da lu do na ta achunga protect kan click anga PDF sign tia hingang click le anga ti chon hei create signature chuan create by om treu ta ni ta hian import file kan click anga ta hian SDO signature kan lo sign tir to sa kha blank paper mi kha kan da lu kha ni atikian a background a bow sa ngal veka save tikhen ki mouse khian ula adik ngala mouse point kha signature ani kan drop vele tikhan mouse point ron langa kan tilian nga langa kan du size angin du da kan ti te thei boka kalai khachu alen le ate ta khachu kan type da na zir te po ni thei ome tikhan kan han siam rama chun tikhan JE hi kan ti vele chin do na ni he ta PDF sign protect ka chunga kan lut lenga PDF sign na kan plus le ang chinam yang thau khan import file la he ta hin sign sa kan ne paper mi an select ka chun he background ka lo bo ta vek save chuan hei kan mouse point a kha signature a tang hri a an da vele a mouse point chu ron lang le benga tikhan tikhen ki po ki kan du ang size sin tikhan ka pot lian mai don ni alen le te ta kha chu kan thil chut da na zerin ti hian alien le te te po om theya kan save da na zerte eta SDO JE ti velte secretary EE tlengin SECE tlengin khatiang khan an anglo thlo thei ni asai se hi kan du to kan sem rem nuwa ti khan am print to mai don ni am print anga setting a properties A4 kan thlanganga khan kan print chinange ngarong kal ta zul mai le han kan en chin do ni emergency thila te po heng te po hi thaviau don mai kan man thiam thi te chuan kan na ol sampha ngodang ti khan kan lo pe felta a JE te SDO te kan pu te an om lo huna ati khan ol sam takin kan na te po ti zung thei do ni khazung khani hello me